kata ke MLA skim hakapor jangan iyo shiklur tang SRWP mentang asau kelaki arklur ladang gambar kelar rengkat bat ki wei ISYDP DTFM ISCDP CRRP ki wei skim kebun ladang ngambak kala poi kumba arklur arfu arlak shisnep telada MLA bret ya kani ka arklur arfu arlak constituency kadon ka circulation jong kepisah apa ke konstituensi kibriu ke yok mentoy ana ek basnusi ek ni gisni ni ikot kubor ni hateng ikot kubor no senyang UMLE uno senyang UMLE se wa ana plau jong se kani pi kamla ban mi kani garukom kamla ban mi bano senyang UMLE so ko bakala pa iba ya kata menta kade kata kan ga baki penbit be so baki ana plau jong nak tara upa iba usngo ki MLE kum ki blay nama ugot hok jong ki pai ba hagijing sha de banong penmang UMLE kata usu penmang dengi ni tang bang isu pen plan ya ka skim